Nakupo ka na ako ne. Murder na kupo ka na ako. Tabang talang ka. Oh. Nung bisa kang murder talang ka, mataba at malasa. Tabang talang kang salwan mo, i-deliver. Keke ka, tabang talang ka, salina ka. Itang ka na kung paninda, i-deliver kepa, keta, kayo. Tabang ka lang kako, deliver ke, salina ka 230 amo. Libre apayatad at libre yapang kanta. Pagi ako nag-deliver ka, karetang tabang talang kako. Yakat kulake ka, sali nakarugo. Nai kayong manalbe, hanggang tsame tong murder na ka. Murder na kang tapa, talang kayang gawayang bali. Pagi ako nagtinda ko, eke pa'y siray kang lagyo ko. Siguradong ning kanyaman at puro yapong talangka. Eya samot tabang aliwa, tapang talangkaya talaga. Dinanda kang sampol, dinan mo kung metong agatang abiyas. Kanyaman ning order na ka, ketang tabang talangka. 230 pesos at libre yapayatan. Pagi ako yang may tindaku, libre yapang kanta. Ipag-compose baka pa ketang deliver kung talangka. Aunina murder na ka, ketang tinda kong paninda. Kapang talang kang gawang bale at puro yang talangka. Kanya man ang pangagisa, itang gewa kong negosyo. Kapang talang kang deliver ko, karetang pamibaleyo. At nginitang tinda ko, at libre apang kanta. Kotang yatad ko ne, itang tapang talang kapo. Biyasang manyipit, alane pong sipit, alane pong balat, puro niya mong laman. Nyaman sayo, kanyaman ng tabang talangka. Aw karetang manalbe, salamat po kayo. Umorder na kayo kanako, ketang tabang talangka ko. I-PM yun ako at deliver kayo. Ang dening papasyataw. Ano niyo po 230 yan po in tabang talangka. Order na po kayo, 230 lang. Tabang talangka. Manyaman.